mwena wa Teso na kaunti ya Busia kuria akomithitie na njira nene cieko cia maabitha a borithi gwitia ihaki guku akiruta mukana kuri ogwothe gukorwo ukimenyekana kana gukorwo agikuruhania na ndeto ici akiuga ati ndagukorwo akirisa guoko kwa watho. Kidiki honia kana ni arugoririe kaunti nini ya Teso ya gatagati ari ni hamwe na kwa mura munini wa commissioner wa borithi mwena uyu mbere ya kaunti no gukorwo ikirugorio ni Jack Orare. Ni ripoti tukihaririirio ni mwandiki Maina wa Mushwe. Hidi ya ishara yake kaunti ya Busia, Minister wa Ugitiri wa Thini Professor Kithure Kindiki ni amurire munini wa Commissioner wa borithi wa mbere kaunti ino na makiria akorwo akiruguria kaunti nini ya Teso ya gatagati itemini ria kurehe motungata ma githirikari na makiria ma ugitiri hakuhi na aikari ni kuhetukira ciiko cia uhaguku wa ugitiri ituraini riri ria Teso. Katika hii kuleta sub county mpya ni kuleta maendeleo karibu na mwananchi na huduma ya mwananchi ikue karibu na yeye, asiwe anatafuta nauli kubwa kwenda kutafuta huduma. Ona thegia wake kwiranira thirikari ni kurehe motungata maya hakuhi na muingi, Kindiki ni arutite mukana muhiu kuri maabitha a borithi na makiria aria mamukagira mahaki guku akiuga ni magutacukirio makinya mahiu make watho kuona uigiririki wao ni gutungatira muingi na njira ya waragania. Kumekuwa na matatizo kidogo ya kiusalama, tunajaribu iwezavyo kudumisha usalama katika kila pembe ya nchi yetu ya Kenya. Kuna uhaguku wa ugitiri gitaro-ini giki wiyumiritie kumana na wagi wa mawira. Riu Minister uyu wa ugitiri wa thini augite tiri mundu ugwitikirio kuhagura ugitiri na kuheana gitumi arita kwaga wira, akiuga ici ni itumi itari na nginyaniru. Lakini vile tunaendelea kutafutia vijana wetu nafasi za kazi, lazima tuimize ya kwamba ukosefu wa kazi sio leseni ya vijana wetu kuingia katika uhalifu. Makiria Kindiki augite aikari a Teso aria matari na ifade cia kumatahura ta aikari a bururi uyu, thirikari ni kwanjiriria tabarira ya kumaha ifade niguo matige kuonekana ta matari aikari a Teso. Kuna wazee wetu na vijana wamepata matatizo, wake zao wamekawia bila kupata vitambulisho vya Kenya. Mimi nataka niamrishe watu wote ambao wameolewa hapa Kenya na inadhibitisha kupitia machifu wetu na assistant chiefs na viongozi ya kwamba wameolewa hapa Kenya, wameishi hapa Kenya, wapate vitambulisho vyao bila matatizo yoyote. Arikiririe na kwirira aikari aya ati Teso ni kugia na gicigo kingi na makiria kuria Teso ya muhuro hari no itemini ria kurehe hakuhi motungata mabata kuri aikari guku akiranira ica ikuhi. Mutongoria wa bururi Daktari William Ruto ni agwika icera riake guku Teso niguo kurumbuia makiria aikari a mwena uyu. Katika muda wa wiki 2-3 tutakuwa na division 2 hapa. Kutakuwa na division iliyoko sasa ya Amukura na vile vile tutakuwa na Lukolis division ambaye tutafungua tuweke ACC, lakini kwanza tumalizie ofisi na tuweke furniture ndio nirudi hapa kufungua na kuleta ACC. Haduine ha Muthingi TV, riakwa ni Maina wa Mushwe. Maina wa Mushwe ni tondu wa riboti iyo njega. Tugitigane na icio tukihiuka nginya kuria mwena wa gicua-ini ni ati maabitha a mbirarũ 8 ni mekoirwo gukuana ni thutha wa ndege iria